Chief Executive Member ka Khasil Autonomous Council ba Winston Tunilang do ulakula mantakasngi bantaw ya ka Special Committee ban ikran sani haro ka banta ban wanra ka pankala ya ka edi rules ya ka nilai tu do no yam green persya ba titos tawel khan halin bagi MDC green persya kira kendu ya CM uba titos wa ong ba hakani komiti kamdai ban don gibre ban nabar dai kin don tangi MDC hakaba on kan thup lang e kumno yam green persya bat katukat nengut ki MDC green persya long bala sim ta yau kani komiti kan sasyong jingalang hol kani kebenta haka juk por ya thu ba CM la kubur gi ajingmut jong ki MTC lang persya ban pen stat no ikani ka kam knang ban ya syakmat habai dai ba jing kala ki idi rules kam tam ya ka rule sispa abu pra amendment ya ka edi rules ban kalian ka jungi ayo ka jing syai ba ila kular hangi ban form ya ka special committee ban kani ka special committee kam dai ban ong ba kindon gibri ki ban bar rei mangi ki MDC in sakan thup lang yang akong LO bat arnut ki MDC na kalian ka jungi ka kanhun ban long ki dekhot jong ka special committee bat hakata ka special committee in se karan sani ba la kan ka ka banta ka bangin le ka amendment but ya kani yang bala syam ta yo hi ngin ha ban syam no but I kubur ya ka jing aji mut jungi bakan don ka jing pen state halor kani ka kam kanang ba kan ya syakmat ha ka bedai ba ka amendment kam tam ya ka rule ka bedai ba ka rule 128